Peke ngai family. Ko e Fakataha anga mau inga eni ko hiko e fofua Fakataha eni o ko amanaki ke me hanga tonu atuai ai Palemia ko ia o Tonga ki he kakaio e Fonua ta tau pe Tonga ni ka maafoki ak mautolu ai kakai tonga tokolahi o tau kau Fakataha i ngahi polokalama peheni pe ak whahokanga tonu atuia me re tio e whaema walfit poini ma pe ki he pesi Facebook Broadcom FM Broadcasting ai kautaha. Oku amanaki ke whahoko ata e polokalama koini ko mea mai Eiki Palemia pe ke Eiki Minister Moimoi pe whakatek nau tolu ko whatonga iat ko tale kita Moimoi ke whahoko pe a kamata e polokalama whamalo ki ofisi ko ia o i ambasto ai pule anga siaina ki tonga ni o kune whakaamu ke a oate whamatala koe ni ke kakai ko toa peo i Fonua ke tau inasi i e whamatala mahu inga koe ni o ta tau i he leti o ka umaafoki ai Facebook. Pea ko e momeniti koe ni o ko whakawhi e te tonga ko toa pe ke tau inasi ai. Pamaro tu kau Faiongoongo tau toi lawa ki whatai. Ko lehen ka siali kene kamata mua whatau ki loto. Alot. Atua mafu mau whawhetai ki a Fiona hei. Pong whakoen. Au sia e wafe wa tolo. Whawhetai o kei Atua pe tonga e a Fiona. Kei vilinga pe fuka. Kei lau maari lele e Eiki Palemia, Awai Minister Moimoi. Eiki mau whawhetai. Whataha koe ni, mau hen me kau Faiongoongo. Kai whoke ngalo e teki mau tolu. Ai la koe fie lele tamatoi tu e tonga, ka mai whare tu pou. Lau maari o Eiki. Tongatapu le Fonua ka mai ka kai ko toa nau mea mai ke polokalama koe. Koe ulaki press conference ene wafi watolu Eiki te kai peke a Fiona ke whai mau tataki i wholau maare maani o ni. Whakaivia taki o e puleanga ka mai e kau ho Eiki Minister ko toa me mi pa kabineti ka unga whakapuleanga ko toa nau ngau e whakasibaniti mai ka kai a Fiona. E tataki ai polokalama ho inga koe ni pong koe ni ke wakato he mau ngahi pōta no mo media a eivi mo mawhai a Fiona e koe mau lotu ia he wafa peho alo ko si sukalaisa o mawha moi. Amen. Pamaro ke CEO e putunga moi kamata ke lot lere tau whatahe pong poi ni. E kau Faiongoongo, wao tau toi lawa ke tau ni, Happy New Year. Wau koe ki ta teke tau whitara ki mua. Koe whawhiwhia mau pe tau kei mau i koloa mo ui tau mapo ta ano ai. Whawhi tokoni aki, mau angai whamatala. Tokoni aki ko mo whai whatongia, po mo tokoni mai ke mau whahoko whatongia. Koe mea ulaki pe kau Faiongoongo whai tāna pe ki ai, koe CV kone ai whanau ako. I was out for ke CV at Fonua. Ko siwi ai form fitu o ko whenga ke wharaite kai ko mōni te e auti ai form fitu pe he weekend ni lewa ai form wono mahinga foki ai form fitu ko hinga pe ko ngahi te wo at ko ni o ako i he university pa whenga i whawawe ke lava mai moia ai bona moi loina to fai siwi ko ia i December o to ko se mai pe ki mo ai Christmas ta whako ne University for Fonua ku Lolotonga lere pe ngau e ko ia kamata mai pe foki no tali pe au ku ai ke whakailonga i pe i ahu anoa pe ka whalai te ka hau pe whaileva mo open day ahu a fitu ai ka open day ke aseta ngai polokalama ke o ku e whakahauko ko ni he University tu he taini mi o ku ai amanaki ko ngahi mataitohi e kau e nima e ala ofa me he University ka wai
bachelor ki he education i he whai ako ke primary ka mai secondary ka wai maha e wha seo ki he bachelor i he computer mo bachelor i he takmamata mo wakai mo bachelor i he ngowe kai ko ngahi polkalama ia o koe ai whatamu a ke lawa ofa a bachelor tuke he ngahi diploma ke he ia o ku moanga pegi ai nei wha ofa mi he tihe ka uma e DMPI pega maritime mo ngahi ako ke ai ko ni whataha i mai e tam tatau pe ko api ako nesi ai ko nei putunga Moimoi o ku nau kau mai foki hen ai te nau ko ngala hena to nau malolo me putunga Moimoi ka nau mai le na to ngau ke university pe fai sio ki ai tokolahi mai to ki be ke mi Moimoi o ki nau tolu he ki fai pe finga yaki ne o pe ko university to tatai na ka ki fai pe finga yaki mo ngai putunga we ko nga ko ngai firma o ka ke ko fale mahaki ai ko a polisi o ala firma o pe he e ta whaaki koe ni o e ngahi lao o ko alat me puleanga hange pe mo was whanonga ko e lao fo koe ki he EV pe ko energy o ko stali ai kono whakatataha mai e u lao ke he koe Fekau'aki mo EV o alpe ki hafo i lao e ta pe ku amanaki ke whakahu atu pe mo e lao koe ki he anti-corruption commissioner i he tauni kamatanga plato e sio lewa ki ai no seniti pacheti ke hoko to no fahu i pacheti ko ni puleanga ke ta fo paanga hoko mai o fai tuai rai pe fo pa mo fa ta no ki he lao ki ka officer kolo ke wa o ta o ta nima pa to ma o na creativity ka lawa pe o ma o na tem ko to ape o se na tem ma o na creativity ko o ku ton ke na entitled ki ai pe ko e whahuan pe moia ki he wharearea hoko mai. Ko ngahi whangi mea pia o whampe ke whahoko atu, e Tongatapu ke te whahatari wheu, ka o tu mua whangamari ko ni ke mi Moimoi, ke mea mai Fekau'aki pa mo ko vitahi wa, mo ngahi mea pia o ku whia mea ke. Malo. Malo Eiki Palemia pa ko kole ke u fangat be tal fatap ne kamata ke press conference ko ini kai kau Fakataha be botol kau media i he tala noa ke ngahi isiu o mau inga be ke Fonua o tui mahalo ku mahino be ke motuani ai ngahi talanga ko ia Fekau'aki pa mo e tunga ko ia ko vitaiva au mea i pehe media kau mai ka kai Fonua o kia ngahi subvariant 4O o ku toi asmai i Amerika kau ma Australia New Zealand na e asi fise uiko osi ai XBB 1.5 ko yen vada mo si o mo pule va ki tu e potunga o ke tala noa peke ka kai Fonua ki o te nau fu hoha neongo e ngahi mea koe no ku ohake. Koe XPP 1.5 koe ni o ku kakai whika ki o lunga. Mahi no te mawhalahang e whainga maria ne mafola wawe. Ka o tō maa pia. Mo whatonganga eang ko hango Amerika mo Fonua koe ia ko. O kaua tongani he tuunga lele e tau huhu malui. Mana tu hake pe tau ngai press conference ko. O wa wen ki he pusta honoa nei mo fadonga ngi foki tos uraki ko pe sete hiwa fitu hiwa ua to siwa ko pusta pe sete ni maono. Pe hu ko ne fana wa ko tau ni ma ke tau tata. Pe sete ni me hu uraki pe wa ta he hu. Ko pusta ko fika ua o whatongai pe kau Faiongoongo me ka kai Fonua. Na ia e Modena na e ofa mai Spain. Pena e whai e kore ki he ka kai Fonua ke whakaonga e ofa. Na e tiskate ai toenga e vaccine ko ia i he Christmas.
ai nei kai ke whakaonga he kakai Fonua. Pea, koe tu foke tai nimi, koe ngahi vaccine o mai, hawa ke Pfizer, koe tokonia. Nā kai ke mori hapanga e pule anga hono, ka koe tokoni hono o mai. E ui pe whaahinga na nau lava e pusta Fekaua, i he Moderna, koe kei toi pe Pfizer, ka e tai aonga e toi ngā vaccine koe ia, i maase. E ko tiu ton beke mahino ke he tautolu, ai ngahiri wanga koe no e Omicron ni Delta, ha o Omicron koe ni kuia e XBB 1.5. Pe koe ke tau ilo tautolu ki he halafononga koe ke kahau. Ko tiu ko mea mahu inga taha ke malu e kakai Fonua, pe ku mea ipe motolu kakai Fonua e tunga lelei na au ki a Tonga. Pe ku oha ke ngai Fakataha lahi e global health na kaua tongani hono hento lelei. Pe aola lelei neonga tō lahi kau puke ka koe kau tokot Palemia ki ma kau mate na si ipe. Ai ko aso no whama apopo ne tō tahaua. Ka koe uhinga pe ia kau Faiongoongo e mahu inga koe ia ai huhu malu i koe ni. O kuongo i pe ku siofi wai pe mautimi una honga siofi kau ngai kau a Fonua. O mo mai ngai whare. O te kei ke liriu ha tutuni a Fonua. Ka ku mahu inga pe ke tau ngau e pe tau tolu e whapoto. Ko e ngahi wike koe ni hawe e wike Christmasi mo e tau fo'ou. Ko ngai fika koe ku mau koe kau positive cases. I Tonga ni na e he tolungo fultupu he wiki. Ala ke ni o whilungo fultupu i he wiki. Ka koe ngahi sivi o kuwhai o kuwa o pe sivi ke tahawhe i he aho. Ka koe kinau tolu kotoa koe ni o ku tō mama ape. Hanga e pe koe ngahi press conference ki mua, hanga e pe ha flu. Anga maheni o ku... Pea koutu ia uia e kau Faiongoongo ko poto hok tau kakai tau tolu ia he hongo i peko eu ke hongo i puke ki no foko i api he koe uhinga koe tuunga koe ke tau te alu koe ke whaha lockdown e lahi ange ne kau koe ke Fonua ka tuku ke he ka pau ku hao e subvariant koe au to e whakatuta maki ange e lili ulewa e ngahi tutuni ka koe tuu koe ia i he tainimi malo koe ki mea pētaha ko whē laweat ki ai hange koe koe mea e Palemia he fotu koe ne University fa Fonua. Pai alu mea pia moe ako nesi. Mahino pena e iai kau nesi na nau whawhisi koe nau maa e whainga maari ke nau o ngau e muri. Oku hange pe koe nia koe whainga maari koe tori. Koe hai pe nau o ai. Koe HK a koe he tai nimi nu sila mo Australia te ne hanga ia o atweki a te kau nesi me u Fonua Pasifiki ke nau ngau he ta whaako ia pa koe whainga maria ka nau tolu. O poupou e potu ngau o kua siaipe fotutu e potu ngau koe intake koe ke hako nesi e hito hikian ka pau e koe dele koe tai nimi ne wha koe whika u tolu noa e kau pia ia whainga maari ke toko hongo full private. Aia koe tu he tai nimi e lava hike toko ono no e training. Kai poupou ia ki nau tolu koe no ku nau alu koe whainga maari. Ula ke ngai mea ko sio ki ai. Te nau hoko koe ampastoa le rei o tongani ki tua pureanga. Ula ki a ua. Koe ilo moe poto te nau ma he nau folau ko ia. Ia pe ahoe te nau foki ma whakau whatongia he. Toi lele yange nau mai ke whakau whatongia. Ai na e great rate e kau nes fo o e tolua i Disema. Ai te nau mai ke workforce ai potunga aue. Ai oku tui e kau take ta whakoe nesi he kai ke ahane fu e si ala. Tuku ke he ka oat ko ha taimi ku. Tōla he fie ai demand pau pe ke whakapoto-poto.
hono tuange ki nau tolu he ka pau e tuange toko lahi ke nau o e ne wesia e workforce pe he kai lewa ke whakapoto ke potu ngau e ke tuange nau to e ai pe foi fika tuange ke nau mau pe whainga maari e pe whainga maari e mo iai whainga maari e potu ngau e mo i university ke rako i kau nesi mahalo ko ki pea pea i Palemia ko mana tu he tai nimi ka to ke ai pe ha fehu i Fekau'aki potu ngau e ku i hene CEO pa mo pule ko ia va ki tua ke tari hanga fehu mahalo Mr. Mo ki tanak ba vet pe ai ko e langa kon e mai sporti kon na to high school e tan po moi i he wikahau tan po moi he wikahau ko e ngai ngau fai tani mi ko no te i pe sai pa mo te e no foanga o ka nga we ki he keipol kon ki o tu motu o fa fu ki end of April May ya la kamata nga we ko no fa toka keipol fo ka lava fa fetu taki ko ni ki ha pai mo va u e hiki ai potu nga we ako me halavuna i ngatanga February ke na office fo he apmataka i mui he site school i he langa he tainimi ko mo o silo i pe ko o lava nga e ki ata si ko taanga na kamata to he weekend tanu hala mo wala me pe ko hapai ko o se ave fo ke nau ya atleva ka nga we hoko tu ke fra o se nga ki hapai pe tal de vai ki matatoa ke fai pa no vei mau ki nau tolu ton ko ki nau nofo i nga hi vahe ko ia ai ko tu ia i he tawhaaki ko ni o langa ko ni i he tsunami mo ngafi e whakata pe mua ke mo ata pe kwa feu to anga ata i he taini malo Ala opi to ki hufangat pe ki fatapat ke Palemia ka mai ek minister Moimoi kau hoka te pe he mea kon ko ek minister Moimoi flave i pe mo e Fakataha ko ia mai no pe ko mea tau tai na pe ia ai kau ngā we mo tau te whekau nesi ke nau flau ki tō preanga ko hale waha mo palani he mai no pe ko tau o pe ki tō preanga ko tau o pe o kumse niti whainga maari e ange tō oga ko e wahe mga mea pe ka kwa palani e pot ngai mo i ko ngai ki pike lawe ki ta ofi i anga o whamatala ko mai Ia malopi to Katarina o hange pe fo ko ku whakahoa atu ko he kai ke mau lava taufi ko mea lewa ku whai mau ta pol up lewa intake ko ia konesi ko tu ka pau te tau nofta to ke tau whakaukau ke wahenga he kai pe ke lava e tongani a metse wahenga o mai he Fonua muri ka pau e alu hatoko tolu noa ba tau train hatoko te au he ko e hange poko whahoha e kau lele nau alu ko e kau ampastoa lele i he le volo ko ia na tau tawhataha pe foki he tori pe a hoko mai ne tori foi a kau ki he putsa pe ko e whaikakanoi manu ko enu ko e oha ke mo HK ai ai nusila mo Australia ai ko e whakaukau e potunga o e ke o e foi hono ako e ai kau ngā ue ko ki nau tolu kua nau whainga mari o e tauwhi ke nau alu pe ki mori. Paku sai pe ia ko ngako nau mea whaiteria pe anau tolka ko ianga pe wakai ke anga tōnga ko tongani tau kakai pe anga whewhe ko ngā koe hauene ngahi whakoutoa ke he paku mau inga pe mono toka ngai. O si kakai ko ngā tapi Tongatapu ni ngā ko tanga ngai tuku i motu. Kako e whehu i pe. Malo. Ako tanak pe ke pe ko e misa Moimoi o nei whai pe ai pōtānoa ki ai ke whakalahi ai kau hū koe ni ki api a konesi.
Ai au tau pepe ko no molo to no. Pa lewa whakahulu ata lewa ke hua toko fitu noa. Ko hinga pe ke tau lava o mau pe kau nesi ke whai ngau i tonga ni. O toi lapo alau ke yaha a ki nau tolu e o ki muri. E ango e nai mea koe ki ai ke toi traini lahi ange. Ai o swai tā noa ke he whakalele whoki he university ai apiako nesi. Pe koe ha ai lahi koe te mawala teiki. Ko hinga pe ke mau e whi mau e mi stāmu e potu ngāwe. Ko taim tatau pe ke tau lava mau pe ha ki tarifaki ki a ki nau tolu koe ala alu ki muri ko hinga pe ko ngai uhinga lere i pe ke mau wa na mo yang mo i ta foko ni ke ki fehu ia te ni ta fa ki ya ko I ho o mea ku ia e polokala ma ko ni mai kamata aki ai university he ta uni e lava pe ke tuk mai pe ko o si accredited ai foi polokala ma ko ni ma ko ni pe e foto pe university ke tu fa ka ka ki ai pe ko e ua pe ki ai e Palemia e lava pe ke tuk mai ha ki foto tu ngawe ai university ko hai ai vice chancellor ko deputy vice chancellor pe o ku pe si fe ia ki mua I he opening day I he mahina ni. Malo vito. E tai ni mi o ku whatatau ke lao ko ne university pau ke recruit pe mai ai VC pe ko pure pai mei me o tauni. Ai ko me fai au ti leva no tuaki. Ko Fekau'aki au ti he falaite ai tuaki ko ni o VC. Ai leva foi mahina ta ke tuaki ai pa recruit how in place. Ka pau ke hen I me. Ai to ta ko ni ai ko ta fa ke me ai ko council le po ko sidio ia fa fonga me po nga ya ko wai fa fonga me po nga pa nga pa ia le mo fa fonga ka staff ia ka fa fonga ka student ka pa fo ke tali ke le ke mau ka staff mau ka fa na wa ko ke na fili mana ka fa fonga ki hono fa kalele ko o university ai to lahi ai ka senior officer ia po nga ko te nau alfu nau tolu nau almu ko si whawhai ko pe ko almu ti he angi ko ka to tare ki tau whawhua ki he nima pe ko ono te nau alfa ta nau tolu mo ngahi apiako ko ni me ki accreditation o program fo ki ti he mo ko si whawhai ko na is accredited fo ki ai o au he diploma ai ko ngawe le vani ono wha alwake ki he mata itohi ai ko me ko ngai degree tau he ko accredited Tonga ni ki he mata itohi o ku kawai degree ta ko so fa yako me ko nge ako toka mua bachelor ya ko toka mua ko hango pe mo kap o kuna osia ki he tau he level o bachelor was accredited he TNQAP ko kapu ya ko unau bachelor he computer science ai ko ume ko na accredited ko ke pot nga ya ko o shift pe ya aluia e whakalele fokia he university he tani ai ka lewa ke to uia ko diploma pot nga ko e uia ko diploma ai university for Fonua ai ko headquarter lewa e pahu ai pa mo ilo ko va CV ai no foi va CV ko headquarter ya ko he tani mi a Latu ai university for Fonua no fope o apia ko ia na feitu no fope nursing school I fare mahaki no fope TMPI he feitu ai o hanga ko lau ko ki he ako nesi a pole tau sio ki fratola yang e pau ki tau to sio ki uloki ako ke to tola yang ke unga ki na lava o teiki ai tola ko ni ka wa ko nesi pai lau pole fa sio ki ngai feitu ke ki whakalahi ki ai ngahi loki ako. Ka te nau tuu pena to he tainemi e whetu nau iai. Ka ko administration, mo umea ko ia, e hau ia ki pahu, ke waa ko na koe waa sivi fuoloa koe a potngaa ko. E tatau peni mo shift koe alu, ka atoa a potngaa ko, ki apmataka he osko a whepueli. Office for all koe potngaa ko, hiki ka atoa fok me vuna, hiki ka atoa ki he alu mo pahu, tuku pe university ki nau lele pe ai. Pabalo aku ni panjangan ni. Mahino aku tapi ai una tatoria. E tumbo tuvo ele aku tau ia ki university. Koe ako I tau whaahinga koe ni ke o ke u marketing muri. Ko pe o mai pe awia ai palani koe
ngā ue whakafonua. Whakaloto fonua koe ai pure anga. E alu ho tau kakai o tau tau mahino ia. Koe kau whakafoki mai eni koe mei mori o hau tatau pe. E kau mau lao, koe kau whaihia. Koe ke toi whia mau ia he ufonua koe ia, ka nau foki mai ki heni. O koe ke aha wa aia a tau tolu i tongani. Ke tari mo toka ngai kina ki nau tolu. Pea kai ke ngata ai toe lahi angi he tai mini i Nuku'alofa. A kau kore, kai mahino pe ko hai me tau he ka kai koe ni. Pea kai ke ngata ai, ka koe tau longa i whanau. Koe ni, tupu hake tai mini tongani. Whafo ofa, au pito ai umea ia koe no whaikia e whenea aki. Ka koe anga pe wakai atu. E tau wha, o to iai whuku mo tau kai HK a tau totongani. Kai pēha tahai a tēne tongana e kau mea koe ia. Ka koe anga pe wakai ate te whako ia malo. Ke he tipo tisi o si kaptoki kamata whoki. Pau kai whenga aku wa awhi mo Nusila, Australia mo Amerika. Ko hinga ki ono tukutuku maamari e mai ka ua fu o mai whaangataha. Pau kai mo NGO he tainimi o whenga o aki o kai tokoni he se niti mei muri o Afrika nau tolu. Ke nau whai ake tari koni o ki nau tolu o ku tau pehe whaafoki mai mei muri. Ai au whai toka make he ki ai e Luciana he koe ngā he ku tau ilo i pe wai ai konga ia nau tolu o ku nau whakatupu ai ngahi Palemia lahi ta whakawha sosiale. Ai a koe whi mahu inga taha nei whai sio ki ai ke mahino pe lava to reintegrate pe to whakafoki ki he society tonga. Ko mea panga pe toko lahi nau tolu ia mahalo o koe nau toki a main ki tongani. Ena e whai tā noa ki mua mo Amerika, Nusila. Koe konga whewhe o ka pai whai a rehabilitation kamata me he nau i Nusila mo Australia mo Amerika. Ke nau ilo e rea whakatonga, ke nau ki ilo a tonga. Ka ua e tong tau mai peki tongani o nau tong ilo ko tonga. E ulahi pe whangi polokalama o whai tā noa ki ai. Koe uhi ngā pe koe tau mahi noi. Ai whenga i koe ke whakasisi e Palemia me o tau ka inga koe ni hono whaafoki mai. Koe mea ki he HKA, o kai programa lahi, whenga mo ATP ki he HKA. E usenta e tuu i tongani, e whae toka make hea ki anau tolu koe ni tau leka. Pau ku ia e wha amu ai, e hoko ni ko hamea ki ni hanga generate, hanga hinga aue, lava hinga aue, maua skills, pia lava o atai ki mōre maua mo ui. Koe taim tātau pe o neo mai lewa, te uai koa hatau toko lahi whiunga, ke tau lava whakangā ue, au ke i lava pe o whai ngā ue, hui mau ke whai whare mahaki, mo whitu pe. Mo tau lava pe o alau, ke nau alu ki mūri, o kumbeha mo ui uderei ange. Ai mahu inga lewa e palani koe ni plani a ko, ke tau lava o mau ha capacity, o mau ha tau lahi whiunga, ke lava ai o fuesia e ngai whatongia ke, mo ngai timani, mo ngai whemau ke, ngai tawhaaki. Te rutana koe tsau. Iyo, lalo. Hoko pea ke business ko toi tongani i he tawhaki koe wholau tu koe tau kakai koe ke tori pau mone lave mea mai koe Eiki minister ke whenga koe ke auki muri ke te whenga ka hao te lele yangi kau ku ke kamata ke wesia ke ngata pe i whanimahaki te wesia pe me u business koe i tongani maho ke e ai taimi e wesia whaka ekonomia a tongani peku waki pe peku waha palani pure anga ke wha hatala noa pe mo private sector he ko ilo ko totahani lava ta no mo private sector lahi o kwai ai hoha mo wesia kana tolu na training ha ki tamangau e pa ospek na mawahe na to mahina ono pa kona ko butchery alu ta o tolu pe wa palani ke fenga ke te whakafofa pe nofo i tongani. Ko ilo pek tau nofo tau sio ke tau whenga ha mea ke mao nau whainga maria ke muri na ka mea ke tau sio ke te attractive pe ke te nofo pe tau kakai o ngā wei pe tau ki Fonua i he tau Fonua. Ko ilo pek wahenga hango la mea mai Eiki minister ke tau lavra tau whakatatau tau wahenga te tau ave ke kakai tongani e nau algo ki muri ko sio pe waha ki palani ke whenga ke te nofo pe tau kakai tongani o ngā wei pe tau Fonua. Malo.
Malo pito lala e whihulele koe ni. Koe o si whai na oha ke he kabinetia ne nai minister koe a me internal affairs ai report Fekau'aki mo e o koe kautori mo e tokola mo e kamata ke ne hanga o wesia ai ngā ue whakalukufua across the board. Ko e ofo ke atori ko ke pehe ko ki na tobe kai mau ngau ko e ka ngau whakapure anga e kuna walu e kau sotia kau polisi pe ku o mai report ko e ni o ku fai me mai Palemia ke fai hatokanga nge ki ai ke fai sio whakalukufua o ku o si kamata ke wesia mga Fonua ko Pasifiki na ko whainga marien ke to e whaianga hano negotiate mo muri. Hange koe ni koe whotutu, koe ni he palani, koe ni he ngawe mo ADB, mo World Bank ke HKR. Koe talanoa kou whahetai ni mi ke whotu hangahi senta i he uwahenga, hi hifo hahake, ke lava ke keita ke ngahi mea koe. Pero tui e tokoni mai lewa ngahi development partners, ke nau whai hono whotutu mono tokoni ke plahi taha pe nofo hene tau kakai mo whasisi e a. He malawa pe whoka pa o Latu une wesi ala, e lawa pe he pure angai a taofi. O taofi ke o te whai hao, kai whai ha negotiate whakalelei, mo mea mahuinga ke lawa o whakalelei i Fonua. Ke oe te tau train be tau kau ngā oe ke mau e kirimi he ngai Fonua kai nau nofo he. Pai ko tu e kau mo e remuneration authority he to e siofia tunga wahenga o e kau ngau he tunga kon tau alu ke inflation e tainimi to e lahianga. Ko tu ko ngai mea e siofa alu fua ki ai ke whai hano whalelei ke lava o tau tau fe tau kakai lelei ke e ko smahi no be tai ningu kamata ke ha mai ngahi whakailonga ue siala malo ya pita e mawhenga malia e Palemia kataki ko ki whehu ia koe koe follow up e ki he to unga koe ni koe ai tohi tangi koe ai kaulanga nai whahuat koe ki whalealea o mahina na e tuku atu ke ta whaake puleanga paha to unga ki ai malo ai u hoka pe fo ta no ai pa mo fa fofonga pa mo ai sa ke ka ma foga te vita puloka ke na ta hoka pe na finga aki ke na usi ai pe hinga ko nu fai hange ko ni na fai ata si ka ma ai hoko ko ni ai langa ko ni ita ai o ku ke pe e to o si ko ya pa te na report ke to hu fo mai ko fa le le te mi ka tau e ka venga Nada me mau na taha ia toka na kia e kakai e whanua o wesia koe ni se lesi. E whare maha ki e wholau koe ni koe. I e wholau koe ni koe ai kau ngau e koe ni. Ka kumatu unga ia bea me tānoa pa whaton mai beka pau ku hala kuma ai whamatala kuma o. Koe tutu ni koe nai whai he PSC ke kati koe ai houa koe ngā aue. Koe po pehe ai koe mātou ngai ai lahi koe wholau ko no tūsi koe ai overtime koe kau ngāwe. He koe mea ngu whātoaka ngai, koe lahi taha e kau wholau ia koe ni koe kau senior officer. Koe kau osi mai koe ni nai toki osi mai koe ni he graduate koe ni apnesi e teiki e tau ia e ua pe tolu. Pena toki au ke tuunga koe ni ke na replace e kakai koe ni o kumawahe atu. Mago ki me bego atu e minister Moimoi e toki whamalala mai e minister ako kataki ko tuunga ko ki hakoko ia i ha report i whakalokufua ke tuunga e ako he taukosi na mahino pe ai tuunga ue sialahi na ia e ako i he taukosi ko ngā ko ngai whatamaki ko nai hoko ko ne au mai ke whausinga ko ni tauni ne ongo tire ke mau mai ngahi level maulunga ngi ka uaha pena ke chapu pe ai pot ngā ue ia pe nai haki Palemia. Mai no be ai wesi ai ako be. En me mahina e ua ia na kai fu fa ako. Pa neongo na e fai be ako le tio tau si lo pe tau toli ma halka pe se ni mano e fa na ko ki na no fa to fa no ki programa le tio.
ai na mau se ma te he ola o i longa pe o ai ne wesia me ka ko tu mahalo e sai ya ke falu fua he mau ko ni asivi form 1 o form 2 ke fa tau si ai pe na ha impe ke na ma to le fo ke CV o to fa CV o spe a ho wa to lo di se ma pe wani ai fa ngata pe fo ke CV no vema ka ko inga no to i ke anga fa nga mali ke fa nau ke na wa ko ai o tuli ha ke ne ngo ai to mu i ko e a ko pa mai no pe o ma tali pe ma to e ai wesia ko to in pe ko hai wesia ai tu nga la ko wesia pe ha le va me te fai ke huinga ke whenga i ke whakalelei a ratu hoka ko he tauni. Ka ko tupe mahana sain ke toki o mai e ke tu whahata no whalufua. Ka mon bea na e wasia ko toi pene pu hai tau me e whai ke whakasisi e wasia koe. Malo pita ko e whiu koe whekapa ko e mo e kaunesi. Mawinga pito pe ai whehui e pau mona pito pe whehui ko e ko ngā koen ki he overtime, ko whambau ke ki wha maala ke mau pe foi mahi no tatau he media, pa mo e kau ngāwe. Ko taim koen nei o mai e tutu ni me PSC, nei lahi tai whe mai no aki. He koe tutu ne nia nei o mai pe ia i he tau atu. Ko manatu ia ue ko ke i whafofonga wharearea, na ku ki ngāwe whare maki wawau pe nausia he tutu ni ko ia. E pango pe kuna e ave hala i ngahi mea koe Fekau'aki pa mo e overtime koe taha whoke ngahi fie mao e kau development partners una whapaanga ai panga koe ke overtime ke aha ki he nauhanga whatoka ngai oku ikai ke whakapotopoto ke ai haki polisi ke neanga monitor mo control ai overtime e kau ngawe whakapureanga pe whakapapau i koe ngawe overtime i ko hangau e kai te lawa toloi. Ma tui koe whai tutun koe ni across the board. Kana e osi whakamahino mai pe ia. Koe hou e whanoa, koe ova koe ai, o koe si mahino pe ngai potu ngā aue, exception ka nau tolu. Ka kui ai pe uhinga rere, ka pau ko te hau ko ha emergency, koe ke Palemia ka ku te hanga he tō tahanga aue koe a whakahau ko mai. Ai a kone, na kai ke malo na elahe mauhala koe pehe tu usi, houa pe whanoa. Malo koe mauhala e nei hoko. O koe houa e whanoa, ka koe o vai pau ke ngai justification, na ke hao koe ngāwe na kai ke te lawa toloi. Pau tauhanga pe tau tolo mahino e ka Faiongoongo mai. O koe taim koe nei hoko e hono whotu mai e polisi, ke ongo i he development partners o ngawe lele ia ke paanga kuna wanga wahe mai ke sio ko kina koe ngawe ne kai te lava toloi we ngawe office te ke la pe ko to fai a ngawe ko taim na hoko ai o monitor na lahi kai ke fe mai no aki pe ko taim ko mahino hange pe ko ha ko na PMS ko ngau ngahi organization ko i muri SPC o na go through he PMS. Ko taim ko na hawe PMS ko ke implement ko he kau ngawe. Na ngoi fo ke kau ngawe fo anga maheni ko tau ko to pe pa ke increment ko. Ta tau ai pe ia pe ku ke to mui he ngawe pe ku ke ngawe maloi. Pe ku ngawe vai te ke mau pe ko fo increment. O kwanga le he PMS o mai ke whakapare ia ki nau tolu o ku mate aki. Ko ke to mui ke ngawe kai ke te alo whai hane ngāwe ke ka kore atu ke nawa mai ku wawa hasifi nau o mai. Paku uhinga e ku whakapeset pehe ai. Ka ko hinga fo koe ne fo ou. Ka ko hinga fo ka pau koe tari ui ku meu tau whema he koe paanga tokoni o ku o mai koe pau whemau he ngai Fonua ia ke whakakakato ngai mea koe ni ke ne hanga monitor mo control. Koe ne mau pehe kau ngāwe mahino. Foi me pegue e mahino e ni e ki tua yang e wla pe e ho e whanoa koe mahino koe he mahina pea koe ova koe ai toko si i pe ai u tok fai dewa ngāwe koe ki ai kono justification e ngai ngāwe koe ngai ngāwe ne kai ke te la vai au tolo i ka kuma upe na u overtime ai ko ku whama ala pea he mitea ko tui koe mea to ton pe nia ke tatau e tau mau
Kai o ne hala pe koe ma u alu ai pe tala no ai. Pahal koe ki toko ni pe ke fewi. Malo. Ki tara kwa te ki ai koe me koe o pau tau pe fu safa service ai we before option dia ka we option ki mui ke tau whakatangata ai whakaata koe ai ka waru koe ki mui ai te tau ai quota lewa tau pe ka nesi pe toko tahani mahita o pau tau si hi fo wai tu wa fa maki ke critical service hange ko health but we're not there o te ki tau au ka tu nga hange ko mea ko mai mista o tau pe he ai o firma o ke tau fa hoko hangahi tu ni pe he ko mai no pe fo ko tau pe ko tahani ma pe Italian ni visa ko inu sila ko ke na o ngawe ai but for now tau te ke ma na mo yang time tau pe fai pe ngawe pot nga mo mista ke tau si o pe ke tau pe ke kava tu pe ngahi alu ko ia I he whanau ko ni osi mai ko ni mehea ko nesi Uki hawa pe Palemia he Faiongoongo ni he hoko atu pe he ka venga tatau Fekau'aki mo vahenga mo ngai mea whakapaanga ko wike ua eni o tau fo'ou o e wafe wa tolu to pe mahalo e mahina ni ma pe o se tau whapaanga ko ni o whewia pe ko ngai mea ko no tau talano ke he tu e overtime ka nga whakapure anga mo ngai mea ko ia ngari o fe tau tu nga whakapaanga ke he to nga tau whapaanga ko ni o tau nga whaputopoto Palemia ko ki pe tokon pe ia he feui o tu yo ku kai ke whakapoto ke pe o tu he pure anga ko e kore nia he kau development partners ke ha policy ke ne hanga control ake overtime me kau ngawe ko ke pe ko ta ofi te ula pe ke ufata ta ke ko te ngawe office kita te la pe kita to ke hawe ta ofai ka ngawe ak fuke ka ngawe office ke na no na to ko nga ko overtime ko uhinga policy ke ne hanga o ke ongo he development partners ko ia ye mea fua mohamea ke ne hanga control ake ko mea ko ke pay ko na overtime ko ka palpare mai ai ku hanga beo ai ke he hange ku ongo ku hanga he pole anga tutu ko policy ko ni he na lele mai mo ai na e mau mo I loi pe mo toluia ko mea be ko mai he Tongatapu ko ia ne overtime ko ia ka ko hoko he mea ko ni ke ne hanga o ta ofi ke mahino pe ko ngawe overtime ai ku mahino mai ko ai atakitu e fatongia mo control pe fie mari ele vai development partners ke panga ko mai ke vai aki ai tana ke pika hange ko blau ko ki ngawe fopoto patu ko tau pet ko budget ko new deficit budget so what we're trying to do ko fa sisi u fa mole ko hinga helo na lava sisi deficit pe lava o kava pe deficit ai tu tani mi mo o wai pe to nga for fia mai kon ge tani mi te to vagai na to lava presentation ya to nga fa pa mo me he ka but ai ko fai ko ni ngau na mi ke mista ko hanga fra mole kava na kava me muli ka fa sisi fra mole ya e panga ko ni local lo me panga budget recurrent ko panga to Ta ai iwi mahu inga ko ia ki ho tau Fonua ekonomika ta whaaki ko ke kau folau eva ko hae tu unga kui ai e ngahi whale tari whanonga ko ni na anau ta fia I he mo ngā whi pe kai ke ngatai me iai ki he tau kautawa puna ko os whelongo ake mo toko lai kai ke nau whalala ke nau mau heka he tau lolotai I he uhinga pe o ku malu ki he hao ai mo ui. Pa kai ke ngatai, ka koe kau ngā ue koe ni I he u kautaha peheni, o ku alu petai mi a moi whai ngata no mau, ke u kautaha whare kai boi mea, wha au peo nau tāpuni kai komi ha kau ngā ue, ke nau ngā ue ai. Ka koe taha ni ai waa mahu inga, ke ta whakawhapaanga koe ni maatonga, tak mamata flau eva whare kai mo umea pehe.
Fekau'aki mo tangmamata oku expect pe fogia ya insurance ai Fakataha ko ya. Wai pe Fakataha na sta wilo pina tona ma na insurance. Ko me ai ne pe te na to fielanga he foi feitu ko ya. Ko personal choice ya ko me ya na tol pe te na ko nga pe oku ngari tu la ve ngo fua. Ai ko fai tu tu ne ga ke mara ma tolo o fa malo hi na tol ko me ta na business ko ya. Ke fai hana ngau ke ai. Pau ke fai pa si o pe te mawala tu ha to me ke te mawala to goni ke ai. Ka ko priority ma pe na is fa ho ko pulenga me mua ko ka kai ko na affect residential home ngai api na affect ko nga pe ke fai ngai ke fai mo na uma o hana ki fare ke na la ha o ki ai to ki fai le va si o ke ngai ta fa ke e ta fa ko la nga o pa o wa ta o wa hane claim pe he o ton ke kau kana kai ke kau pe ko ha hane fai nga me pe tohi mai ki he mi sa moi he wo la o sko ka ma to fai le ha si o ki ai e ka ko le pe ni e ka ko le pe e mo a ki na to ko was mahino na e holo pe fa nga ta ma ki na ngai api pa to ko ko tu nga ta fa ke e ta fa ke lo tai o fa nga tai pe lo tai he foi ala te tai ni mi ko hinga pe ko vaka pe foge ne u nga o aki I he taimi koni ti se mana e whakavuana e owa he taha mano e ka o mai mei muri to ani. Si mahina pia pehe kai ke lawa he ngā waka e ua o whai ai ngā au ke hono whetu tuku mai ka kai. Ka whai ngā au ke wha sio pe to e lawa mai ha waka e ta. Ke tolu kai lawa o se vesi le rei a wawa mo hapai. Ko hinga pe foko e tangma matau na uwhi mau ke pau e koneki mai ke na waka i muri mo e wala mea pehe. Ka upang mahino ia pito pe ia he puleanga ka mai lolu tai ai fi ma o gon ke fa si o pe ko anga fe ha tau te whakala kai ke ngata pe he ngo waka tai ni mi ke tau si o ko ha e ti man he ka ha o ko ha e fi ma o ta fa ke tag mama ta ha le vai tau me fai ke ai nei fu o ngo fogi ai si goni ai tau pe he ai ngai si pe ko ngai sea o ku ma o goni me he va puna ko nga fogi nei toho fogi ai tau waka e tau tolu koni o tau o tuanga o wha nofo o wha whalara ki ai waki updated pe ai ko tu e tai ni mi nei toho nei ma wai lahi ngai mau i nei o pau e whai ngā o e lahi ki ai wana mau tui o saenge ai lelei ma ai whakalelei kai toko whoki mai waka i hano whakawawei kai tuli mai ki ti sema pia pau Palemia e waka ai was over he miliona ai whakamole ki ai ko hinga pe ko fi ma o ke safe mo sa yang e ba ka bana gente ne lava ia o to ato ha ko ngala nga ka mahina pe to pe fi ma ia e lusen ke fa do sio ke fa le ia mo safe mo fala la ka kai ke lulu tai fa ha ko fa to nge ka wi nga hi ta we nga service mo ha wi nga o pito kai nga ta pe ke local ka nga pe ke ta ka tak mamata Ko kore be ek minister ek Palemia kataki ki fai ki ma ngelanga ko ni ko fa hoko ko ni ko i Tonga hai ko ha u mala e o kulanga ko hai ka ta ni fai be mo toko ni ko ni anga fa ni por kalama ya e ko langa fu ye ko ni ne tal me waf ma no toloi mai pa ko to ki ain ko ki kamata ai ku ya indoor stadium mai pa ku ya pa mo mala e akapulu international standard o tatau pe mo te fai vai lava o tau international fai mai kia pa ai pa mo mala tennis ma netball mahal takifa i foi site ko ya nena ke mea ke Palemia ni nai Felawe pa moi whakalakalaka koe tunga e ako mai no pe whakina e Fekau'aki ai potunga we pe moi office ko e tal Fekaulahi manu sila ma select tonga ni pe moi pange ko mamani ko no vakai e tunga ko ya ko me ta tani ma ko tau sito me ke alu ke palani ko ni ko ke kau pa mai no pe na e fai e Fekau'aki e potunga ka puleanga me ngai potunga ya ko ako tau tahangi ko ngai sesi fe ilo pe pe wa time va ve to mai palani nga we mo ola e Fakataha. Ai o so mai e traffic assessment ko e na hai me na hoko ta ni ma pa ko hai me to ngi fa si o ai hoko tu ai lo tama review e ke ha si o ai puleanga pe ku e pe ko wa me e fa le rei pe wa me e to ta na ki pe to me ai
he time tatau pe ku kau pe ni inline pe ni mga project la ra he puleanga hange ko ni ko o me be mau ko safe school ai ko project ko ni glau miliona ko finga i ke fralele e uloki ako ke frasisi e na holo i time ya fa ko nga ko ni holo pe fo mi ta o e wa la nga ai disrupt leva pe Palemia ya ko e fu ta o fe leva pa ta invest ta ni nga finga e wa pia ko ke sai ke na lava o wa holo i time fa ya fa ka nga ka frasisi leva e we si ai le leva foi programa ko ya pa wa mo programa inline e mo me ko na ke fe wi ai finga e quality education ke focus e curriculum whakalele mo mea he siwat koen peko hae ngahi ilo hae ngahi tau kei o ton ke mao hiki tamasi mo ki tahine he tainemi au na me alu Fakataha pe ai ngawe koe ka koe ngawe taha o draft mo Lolotonga whaisio kia la ve pe mo e lao ko ki he mea koe ki he komsoni kon lo whawhipaki e whaiala e kutau sio atu koe hae taimi ke fotu ai komisiona mo e komsoni ai ko pa be foki ke tali e whalealea ai foi ngai whalealea i konu alo atu koe ni ai ko amendment pe ki he ngai lao pe ko os pe ko ya Paula ke tuaki e ko fu pe he process pe whapapau pe wa se ni te pacheti pe fotu lewa ai komison koe Porque ki whewe mei e ua. Koe nei text mai pekau e ua. Fekau'aki mo lau hala whakawakawa. Koe taim peko uhalahi ai ku tā whea paku o isia na whewhanonga aki ka koe. Pa koe whakamole lahi o no tautou. Tānu mahalo paka koe ai pepe kua siki palani ki ai. Koe ngau ki he hala whakawakawa i lalo e hoka peo no tānu ko ai pike sio ke pe iaha whonga e taha ke ni lava matuaki tawhe hi whukoe vai. O wai foki whakakau foki te ai mo hala whakawakawa e tahi o lunga. O ki lahi ange ngau i kei. Pau whakahou ke kau development partners ke nau sio ange ke ai he lau miliona lahi ange ai. Kai whai ngau e ke ki fui hala poko i lalo ke lava peo o hoko atu pe e whewhanonga aki he tainini. Kau koe hala whakawakawa i o lunga o ku e lau miliona lahi pau tuku lewa e ke ahi partners ke nau sio ange ko si aina ko si apan ke nau sio pe anga whewheo no whakahui he nau pa antoko ni vai koe ki tongani. Eiki Palemia ka tak pe ke whehui eni ak tuk mai pa me he kau whaiako ke ni koe ngai sisi. Whekau'aki pe mahal mahanau ki monu ia he wahenga he tau ko mali watu pe koe hae tu unga o kua uke ngau e put ngā ko ki hono mao ke ni nau bonus payment. Pe koe polisi pe koe ki mua ke ilere pe taini. Ai mea pe koe ke uako tatau pe mo uako high school panga e fitungia ke ulu. O TV ke tu be me tata pe tige halili ko me to ko fa asa bito pe Eiki Palemia ko hifoki ko Eiki minister ko e pot ngai polisi elava pe ke tuk maha ki fa matala ki fa mumita ko ni e ongo fata tolo la he pot ngai polisi ki he malolo ko ni me he vela i vava u ke pe foki ki he mata pule ne mau i he mahina ko si i he uafu i kai o inga kia o ku keilere so it's an ongoing investigation so e kai ke lava komenia taini kau keilere pe ta feu mo te ko ki hua tai pe au heni koe koe amanaki koe ni ke mo whemea ake whalearea o ku whanongoa whoki he kakai tunga ka koe ki mea pe taha o ku oswha toka ngai o ku whawhalala pe lere whare me i he Eiki Palemia mo kapneti i he uhinga ko ngahi mea ko kuarea iai mo e tuunga whapaanga mo e whakamore ki he ha mo ya ko anga pe ku wakai he ku o ku pehe o te fito ia i he whaitutuni ko a motoro kapneti Palemia mo pure paanga Koe whanearea whau wai nau komiti asenita. Ai koe komiti au ni haa koe o kai ki ngata pepure anga kau katoa mo e kau whafufonga i he whanearea. Ko nau tolu ia o nau whemea aki ke mahino ko whe taimi e whae session ke
ke whare alea. Mahina pitu pe ai ngahi timeline e uwhi mahi pureanga ko hinga pe ko budget mo umea pe. Ka ha mea whawawave te maukore ke sea ko hinga ke lere o pau wafo i lao whawawave. Ka koe asenita e koe ke whare alea wai komiti pe ai whare alea o nehanga o tuku mai ngahi taimi koe ke. Koe matoki iai pia mea ke he to kore lewa ke sea emergency ke o hinga pe ko pau wafo i lao whawawave. Ka u mahino we foki anko lau budgetia time budgetia we time pau ke ko nga pe ke tali ki mo o se tau whawanga. Ke taimi wa puhange koe nau whotutu mo nau kore koe ke hiki wahenga. Ka ngau e koe i he whare area. Pe kai ki ngatai ko ngahi sino ke he ka pau o nau tuu pehe ke nau kore whakalahi e nau wahenga. O kua whainga maari e lelei peia i angai tuu koe ai tau pacheti pe koe ngahi tokoni mei muri i he uta whaaki pehe. Koe pacheti puke puleanga koe kaunga wha puleanga pe ku wahe mea i. O ka wai me ngo sino e ua kou nau whakalere ai Fonua. Hai ko whamauanga pa moe whare alea. Ka ha sino ke heia o ku hange ko public enterprise wa mea koe ke kawe he mea koe mea pia nao tau koe ke kawe he pacheti koe ni ai puleanga. Iyo. Koe wakatpenia iyo. Koe wakatpenia ki update pa me foto o kon koe US Embassy la ve pene o si fahamai meknato fa Moimoi e foto e tau fo o ano wa fa ka koe ki fia ila pene pe ko si ha location. O si wahako mai pe o koe whakaukau ke nau co-locate pa moe Fonua ta ko nga pika kamata kai toki he koe langa foki e ki lolo ai ka nga pika na kamata provide hanga service i tonga ka ko ne malana tol ke na to announce publicly ka ko ho pe nga we pa ko fa mu na lava kamata ha service ta un kai o nga ka fa nga we ke he ia ko ke ha permanent ko ha fi tu pau ko ke na tu ai. Paula, Paula, chào mẹ. Đi nữa, để tôi. Đi cái. Mà lo có bao nhiêu ta hà phiếu rate, anh nói vào phiếu rồi. Mà lo là hiện tụ vào Faiongoongo. Có tôi có phá phiếu việt biết phổ lòi tàu tại Fekau'aki, có atau famalo kon ho botu time ka mula mai ke ta pota no ai pongpongin hage pe ko ki mua ke mau inga ta ta pe me time ko covid mo time ai fa ngamali kon ki ta mai ta no fa ngamali mai ngai me mo to ang kai he na la wa atau famala la ko hatali ke to kon ki ta fe mai no aki ta ti tu pe ko ta ka inga ko na whanau atu e homo ngai polkalama le tio, po pepa, po internet, po Facebook. Ko ia ki whamalo atu ki motolu, ma te whengai peke tau whakawike pe wike ua, ales waha ume alalahi, e ha, pa te tau te ui peke ah tau tānoa. Ako ki whamalo pe ia he, malama mai mo mista mo ui ke tau ki po tānoa, te pompo ini. Kai tu tau fas, tau mai mo whamalo atu tau lere ki mautolo lava, tatak lere mai mo Fakataha, mahama mai mo hairi ko ngā peko ngā hi ha, Femeaki mo po tānoa aki. I ngai ka venga o mahu inga ki kau Faiongoongo ka mafo ke pureanga. Wa tawangi peko ngā hi tari mo whang peko ngā hi waiwahe kwhai. E whamama ki ngā hi issue ko ni whai kia tānoa. To ngai mai ki mautolo, malu ki mautolo. Ia mautolo Fakataha kumbai ko ni pa mo kau Faiongoongo. Ma kore whamalo ni wa sisi kolais ko ma whamoi. Amen. Amen.